behambe nje beyidayisela obhavu bebengakhile kahle behambe nje beyidayisela obhavu sithule sibuke singabafana sithi cha khona lezi zinto zoyikhuthele lezi yahamba ngenyawo kodwa manje yini laba abantu mabefika ekhaya laba abantu abakhuleki kubaba bafike bethi ziphi lo mama amadoda lawa amadoda anjani lawo thengo 2014 ngayibuka sayihlalela phansi lento kwanongoma sayibuka sizinsizwa ukuthi hayi wemadoda kudliwe izwe la khumbulani phela eBhayibhelini ukuthi inyoka yaqonda umuntu wesifazane namanje njengoba sithi abahambe abantu bokufika obani abalwayo abantu besifazane kahle hle laba abantu inzalo kaSathane le behambe bethi ziphi lo mama ungasuka eEthiopia uzokweletela umuntu ubhavu kwaTembe ungamazi babe ngadayisa ibono obhavu bobaba nonke nanikhona lapha kunenqwaba yobhavu emzineni banomzana eningazi ukuthi bathengeka kanjani kwakungadayiswa bona obhavu kwakwenziwa imap yezwe ubukizwe ukuthi izwe lime kanjani ingakho abanye nje banobhavu la omama babefike bewuthatha ubhavu lithi liyabuya izayizayi selizofuna imali alicashele angawukhokheli ubhavu alinandaba babehamba indlela yodwa babetshalana laba bantu benavigate izwe nkosesizwe sebelinavigate izwe baliqeda manje sekukhona manje ke baba manje Nkosi yami abangasafuni ukuphuma emzini yabantu sebeyenqaba ke manje ngoba sebenesiqiniseko sokuthi lo 10 years awuhlale la sewalandile ama AK mhlawumbe awu10 ahleli la emzini wakho wena wazi uyabona nje mhlabathi pe kophela abantu la nkosesizwe sathi uyagijima ubaba uyogubhe sakhe emasimini ikwerekwere livundulule khona la ngaphansi koflower likhulu le20 wabantu nelinye likhulu le20 nelinye likhulu le20 belidle izwe laba abantu njengoba babengena ngokudayisa benza lento babefundizwe befunda ukuthi izinto zinjani ingakho bangena ngomama bangena ngabafelokazi bangena ngeingane zamantombazana thina singamadoda ke ingozi siyayibona sesiyibonileke ingozi abaningi abantu abazi ukuthi njengoba nkosesizwe ngasukumela lento sasukumela ukuvikela nina njengamakhosi ngoba abantu lento engiyichaza namhlanje abakaze beyicabanga ukuthi laba bantu njengoba bathi behamba ngenyawo bebefundizwe bebethungizwe belithunga behlale befuna ukwazi ukuthi endaweni ubani oqinile ubani ostrong ngiyabonga mhlonishwa ngiyabonga ndabesithi ubani oqinile la endaweni ubani umuntu obonakala ngathi uyenqaba bahamba bathi mase beqedile ngomphakathi bangena emaphoyiseni bangena koma stage baqeda lapho bayongena ngisho kuwo amanye amakhosi akwezinye indawo ezwa ngalaba bantu ngeke ubathinte kuona bangcono laba bakithi bala eMozambique angisho ukuthi abahambi kodwa bangcono yabona abantu abayingozi bawu4 esikokuyibona Nkosi njengoba sizela sizokhuleka enkosini sizokhulekela bona ama-Nigeria ama-Bangladesh ama-Ethiopians nama-Somali nabo abantu engizobaxosha lapha Nkosi laba ngoba kusenezwe lakithi khona silibuyise lapha kwaTembe sizogada nje ukuthi le tekisi ehlala ithutha abantu bayisale eMtuba ngoba ayikho into engingayazi phela Nkosi ezizwe yayeka nje kokunye ayikho into engingayazi athi ngisho iphoyisa wephoyisa eligangayo la ngiyalazi ngeke phela ngilihambe kangaka izwe kungazi nami kungithatha 12 years ngiyifunda lento ukuthi kwenzakalani la asithandi amaphoyisa aphelele umsebenzi makukhona iphoyisa eligangayo yeke makukhona umuntu ohuyelisa abantu bokufika la ebafaka ngapha kayeke ngoba siyamazi kuphela ukuthi sisabheke okunye ogangayo nje akayeke ngoba lokhu manje kubuka nani niyabona ukuthi into eserious le inabantu abaningi namakhosi ngoba eyithanda nje kunabantu abaningi abakhulu abalithanda izwe inkinga kukhulumeki nokudla emlonyeni bayafuna ukukhuluma inkinga kugcwele isigwamba emlonyeni
isiZulu ke lesengisikhuluma